100 Battalion, 442nd. Ia fia e toi whaatalofatu whawhela i atu le nei vaenga o le tai au i le whawhonga mai mua mai o le tātou o tunu i so staffa fia. Ia e peana whailo le tai au le tātou polokalame le tai au. Ia stasi voi o tātou polokalame whaapitoa, tātou Faatalanoaga lea. Ia ma le company o le Apia Insurance Company i le nei tai au. E fia whailo le wha tātou ia le tātou polokalame le nei tai au. Ia o lea ua se e lo tu tau matau le sunga ya Richardson Liu ia mai se foi le sunga ya Savia Tama visitoka Eli ia awa foi le tatou por kalame ia le tu ina tu le ole au nanga ale Apia Insurance Company mo le sila fia le tatou tunu ia fatalo fatu le sunga Richardson atalo fatu foi le fionga Savia Tama le taiao ma lo lava so fo manuia ia ma lo so fo manuia i la sunga ton ia wa vela va o ma fonga tato polo kala mini tai au ia fa felo ai tu foi le pa ia male malo se tato tunu o e lo fai na ma u mai le nei fa salonga ia le ngata i lunga tato le tio le lua api ia me se foi au penga ta fa ilangi o lo fai na mai mo mai ai le nei tai au fa tai le lo fa male anga le tua ia fai tai na mai lo to soifua ia so mato vai foi e au lia mai le nei tai au fo ia talo falava malo lava soifo maria nei tai au ia ole ngoal tato company ole Apia Insurance Company ola lau fa fonga mai lo tato tunu uai pie tato tala no lo le upule insiua ia o mea tau se leni ai le lei ona o fa pia ia la fa tu lava no e la wafionga Savia Tama fo ia mai se le sunga Richardson ia se i tala mai le ato pona i tulanga pio na il au nanga tato company mal fa lan ia fa tai lava don mo le avanoa ia o tsel tonu e le o le nei company o fainga insiwa ia ele o se me fo i tono si o tato watunu ia o fai si tele o tau sanga talona introduce my for insurance i tono o tato watunu ia o le mea lava sa mai tawina ia o pe o le insurance o le ele i ave tele i se wha mafa o tangata si o tato watunu e pe ia fai le budget fo ile o le tau sanga ia po le maasina ia the insurance will be the last budget kilo yai ona le manatu fo ile o tato Samoa ia ile se me kupu ile se me tupu ai longa lava e o maingia fa mani me on fa le anga ina me so tino ma tu langa fa pena e o foi fa le lave o no afia il so i fu ma le ola ia ile kai anga kupu nga me e pe i tonu le initiate ia le ma au mai e tonu tato o nanga nei tau insiua ona o se fa ma avenga mo le malo si o tato watunu ia e mo no fai lo atu ia le tato company Apia Insurance ia wa to nei na amata mai le lua fe maleono ia masalo lo atu nei sul walto sangalan au nanga i tono si o tato watunu ia ole tato owners ia boka ko board of directors ia o tangata nu sa mo lava onisi fe tamali i wailonga le fai pisinisi tono tato watunu so I think all the benefits sili le mo mato company ole ono tangata no lava sa moa olo owning al company nei le vaila le na mato tam fai le best in em fai ona fala wi lo ma tsatai mai tangata tato watunu e fa ngai au nanga nei so e vele tala fai le support le sa mo e peila ole au ngor ma sa vani vani me ni tai au
ina ia whaeloa atu ma tui whamanatu pia ia le tāua te lo le nei au nanga o mea tau insiwa mo le sila fia e lua toi ngā va ingo insurance e teimi nei o lo mwhaina mau e le Apia Insurance Company o General Insurance ia le ia le vanga insiwa o tāwale whale o pisinisi ia pe a whapea fo e te whai malanga ati e tunu o mamao kon karate malesi lava no ano o insiwa lo whapea ona mauale o nanga nei tunu tato company o lona lua o le funeral cover insurance e pe o le insurance lea ia o le tu matina i fo i nei company ona na mato lava lo whatinoina salo sau staimi ia la sau no atu le sunga ia Richard e whalau tele atu kako funeral cover insurance ai le lau tala no atu loa e whatasau le kako fire and general ia tato mua atu lai tato tāwale ia peila va ona silafia le nei vai tau tato va ai le tele o whalawelawe tau tāwale au tāwale foi e tupu ai whalawelawe o tāwale fō wa tato va ai foi le tele o tāwale fai mea alofa mai ai nei a ingai fafo ia tele foi o nei whanau ia ngā inga luenga whawai teimi ia e pe o mai o mea mo mualea fale po tāwale e fai mo le a inga ia a o le ele e matele tu alalo tato company a whapea o iei sau so sa po sau tāwale na lava tu inga tāwale po se private car ia tāwale na o e lava ia malo a inga a whapea foi o iei sau pisinisi o ia a lo iei se tāwale running al pisinisi ia mai foi tāwale nga e mwhaiwhainga insiwa ia mātou ia mal commercial cars wato ina tāwale nga e tolo le mwhai o na insiwa ia mātou commercial la ia fia i pasi ia o taxi o kāwale rentals matulanga o mawhapena sila fia whai na malu si o tātou atu no a ona la vea tāwale ia e matua te le la vale a whaina especially nei vai tau ilo tu tau ngofie parts o tāwale so o le mele mātou te avato i pele tu alalo le malo si o tātou atunu e o vele ufale whaasa moa e pule lava stuff ne i le lao lona va ai o le ua maua sief so soani ma sia wha venga o le winga le tala i le te le se tupe te tongi wa le umia le insiua e sulua ma sinam te whafou so o le insio foi ele fa malo sia se va na la va insio ai e frua tu banks ia o tamala na e te tau it's a must e kakawa ai me se pe fa pioni assets o le currency e loans ma tulang fa pe na so it's tawala na fa tau nu le fainga o le insio mo se fa tsaitsainga va pe se tava le sulua feltau so lima se lau tala tau sanga so pauanga kupe ke koni tonge tono tau sanga ai afa pe ono tu la ise fa le velave ia mantua tupu ia na mai le quote ton afa pe ala a mai quotes nga lua fe tolu afe ia lima se lau tala le kava oi ia o te rest kava uma le insurance so o se fa ma avenga tele o se feso soani foi wa afa pe for example la o la ta value le loan ia afa pe le se insure ia ai toi la vea tu ta vale le umana tongi loan e pe ngale a mai tonu le initiative le e ta u o le mene le insua wa afa pe ia o le si fa ma venga le na pe ia le o loan ia le unga yo la insurance e fai ia le la company insua e fai la fai la ta vale wa e pe na fai lo atu la mato forsanga o no board of directors who may need because o mengo insurance we offer the same products ko kiki fa tu sa uma tau insurance company uma tonu na ma se tatu no ai pa wale me test company insure claims wai ale le uleo foi ngale ia la wo mai o mai a tu ia se le ni kangaka ale wala ve mai ma kupu mai fa ale wo fiu vili ma so that's one part
o le mako ke fia mako ai mo ke fia ku lai mai claims because so ngai test el mako company o le ali reliable o le ale fa tu ina o le mato o nanga I te tono si o tato atu no ia masalo o le fa longo mai e po fa mai foi nisi o nai tangata e to tele o tangata o tato atu no le ngata ilia o matanga luenga o au lotu o le na mato fai paanga ia o lona na vai e te o tole le tali ia ma le fa maoninga foi o tele o tato fa salong ia matulanga umolo ia i taimi nei tato au nanga ia fa pena foi lei fali e tu salava le processo fale matavali tu salava processo fale matavali e lei se me pa wale me mato te mana o mia mo le fainga o tavali o lau ka ownership foi le mai le LTA ai afa pe se me tu ai ala wa e mana o fai we can still go ahead and process and later on e ka wanga provide my for our records e fa pena foi lai fale o fale tau foi na mai evaluation but ele fa talia ma to evaluation pe fa pe se me urgent po se me ala manga alka especially nei fale fo ma tu langa fa pena o manga renovates once we say okay we can go ahead and cover your house but make sure mawalola ina ia mawhaiona au mai ona ole tūlanga na e tāua ke le valuations ilis a mese la e tei me tupu mai whale lave me tūlanga whapena masalo sila fie fo e lausunga tōna me se fo le whalongolongo mai moa mai ele malo si tatu atinu sa mo nei matunu e ma whale lave tau mo fo ile na fie o mai company ele il Sunrise Apia kuai ma le Harvest Center mai si o mato umai ona your clients so we pay them out all in 1 month if I pay na failan fale vela velen to like my recently ngai o vai vastai that's one of our VIP clients so just last week lenga kongi na lana umia na fata milisanga ono because e foi mana o documents mana o mia mato for our process but makefia but like because le mele le guarantee ia le mato na matau ia ai me so mato folanga ma me ia fai tangata tu la i me fala me lave tu langa fa pena e le ngata fai na o fale foi fai like towards November last year up till now makwa esele kwa yanlu ai lunga le pasingo ta avale la vivea and I think like 20-30% of avaling are right off so le mea na ta hua ya sa moa ona e susu mai ko sa pekele sa fe so insure at this time but susu mai tal no ke le benefits e mawhai ona ofa te mato e fe so animo o i lau fai unga fai but or ke me insure rest assured le leila malo longa le po like anything happen la wire company insure and fai ona to la i mai ma so ni mai I me se vera ne vai tau le fisu ya inga le tau le wei wa pe ka ko e ka ko dry season e le rainy season to la a ka ko vai gaming o le ko e nga season wa lu fa solo a ko le so le le ala le oso fa fo se email se fa ia po se earthquake pole alava se mala falnatu me se fai lo longa ia alo o yai se insiwa e mafai ona tali atu e mafai ia fa pena foi lai ngai ava ngai e long awa fa pe e long mu le fale mu uma le ise insure tu langa fa pena ia makwa o ki fa e fa ka ko ngi le loan ia ka fa ngore fale mo le ainga so e pe le mena e matse pe le tu ala lo fa lo ma awa so e pe le tato company a fio mai su mai tato talanoa ma fa so e foi options foi options e fai ona matso like for example le amatanga nei wa mea ia kau insurance once lo issue a low policy you have to pay up front e ka wanga pay a ko low premium say for example afa pe se fale se la wafe ia ngale afe ka la le premium il tausanga so e ka wala nga pay pat wa fe tutu na I fo ile tato
pulenga e mai se foi tato company ma lau whainga luenga ia leo kako lo umale a fianga o tamau ainga wai ni taimi so now ia o leo offer e mātou e mwhai ona whai partial payments it's either fortnightly ia monthly quarterly o lea lava le mea tala whea ngai malau paketi but make sure ia wange elapse le payments ai o le tulanga na le wa ia taimine e o la taimine o le tele o tangata ia e o vanga i pay in full o mtanga luenga company tel but ke le ana tangata ia la wa opta la ko e fai la ko installments fa pe vela tulanga fa pe na installment payments I wait to pole when you go for says okay. So if anything happens to my car, lele umanga pay, will I still be entitled to it? Yes, you are. Afa pele fa kwa kasila masinge kunye la velo la tavale. Like entitled, like kavala tal. But one meal pay up lo premium le so la paleni yenten nga ye fele insurance fa itulanga mfa pena. Malo whaafitai i le whaafonga mai i le tātou tunu umana mai mua mai. Ia ili manatu a manino ma mala malama ia i o tau whina ngāna foi. Le whola sanga a toa e pei o na tau mawhai le sunga ia sāwea tama e whaamatana talatu. Ia ai leo le atu ina atu lawa noa i lau sunga Richardson ia i le siwaenga o le tātou proklama. Ia sao no ia tulanga pio ni le tātou funeral cover insurance whaaman mole. Ia whaatai lava na sunga tōn mo le manoa ia whaatalo whaatu i le malo tātou atunu whapeona whaafonga mai nei tai au ia whiwhia lawalea ngangai o mai nei tai au ia mwhaaso atu fo ia nei fo i whaamnianga o lo whapea ona awanoa mo tātou atunu ia e lo to telefo ini se le o sila fia ia peo na saunoa ia le sunga fo ia sawea tama ia e peo o le sia o nanga lea mātou o lo tu mati lai le Apia insurance o le matu o nanga lea o lau awa ma pea whama vai ia po le se upu whawhaingo fia o le insua o maliu se tulo ia pe o le tūlanga le ia o se whamanyanga tele le matu ia mo le mau i nei ainga i le tupu mai o whaalau lawe tau maliu ia alo ia isa se leni o lo whaapea o na maua mai tātou company e mwhai ona tu ina tu e sosoani i maliu ia o le se leni e maua ia ele whaapea o le a whaatupe umai na i le maliu ia a o le mātou ia mo le mau o se sosoani mua lea e vave ona mau atu e ainga i le teime tupu mai ai ia le whale lave ia wa o tātou i loa uma mo tau si la fia ia o le maliu ia e leo se tūlanga whaapea e i loa sesi lona teime ia ai pe o so whafo se i mai lesi teime ia ai o lo ia se tupe mwhai ona tu e o tātou ainga o le au nanga la lea sa lai ona a mata ona matou tu ina tu le tunu ona e le matou ko company e ta o le Apia finance ia o le matou company le ia o lo fa pion so ani le malo le tunu i tu langa tau no nga tupe ile amatanga la nei company ia sa mai tau ina lava e to tele lava nei tanga to lo sulu atu mo se so ani tau tupe ia pe lava tu langa ia fa fo se i tu langa tau mali ia a ole le matou company tau insure e mawhai ona ono maua se so ani tūlanga ia tau maliu ia ele se matou o nanga whapena sai ai i le tausanga la le aluafis fulvanu ia sa wha talanoa ia mawhai fo isu e ngal company ia mai lo le tofa i le pūlenga ia o te lo se o nanga o ngā le mwhai ona tu ina tu ai fo il tau au le Apia insurance e mwhai ona matou tu ina tu le atunu ia lela sa amatai lola ia ona Faatalanoaga ma le UNDP i lalo lato po kalama ta o le financial inclusion program o le po kalama le UNDP e afo e tuina tu ele sosoani ele malo la tunu po fea lava le ngaluenga lo fa ngaluenga ai po lo faatoanga po tu le ngatai fale ia e maua mai se leni e mafai ona sumai ona whaangaina ia fale te utupe mtulang whapena i se tautau ngofie
ai vatu se so soani so o tulanga la le sa fia foli NDP tu ina mailo la to tau au e mato tenga lue fa atasi ma o mailo la to mai ina ia fausia ile au na ia le la sa mata ilo la ia tau sanga o ke topolo na so o le masina o ke topolo afis fulvano ia le la na mata ilo na mato tu ina tu au na le o le funeral cover insurance ile malo la tu no ia mai lava tau sanga luafis fulvano sa talaina lava noa mo e tausanga se fulu valu po le a lava le tausanga le matua sa talai lava noa su mai ia mata se insure ia to tele lale malo la tunu la matanga sa fa pe ona o mai ia ma i termine o to tele na tangata sa a mata ile insure le luafis fulu valu ia pe tolu lima tausanga wa malili ia le la mo mau foi nai ai na ua fa mafai ona maua le nei au na e maua le tupe ma nei au na ngai so soani tu langa ia tau maliu e na ua tupu le covid le tausanga fai unga luaf suiva na luaf lus fulu ia na lo sai nei sui inga laiti ona mai tau ina fo le company ina ia fa tu mawina pele au nanga o le la sa fa ngata i lola i o tausanga mo e su atu ma tausanga mo insua le e o mai la taimine ina paula va tausanga o lo ma fai ona insua la vaenga ia se fulu valu tausanga ana ile fitus fulu tausanga ia ono tulanga ka tau company insure e vai fo imato le risk mo le company ia ina ia fa tu ma wina pele o nanga mo lumana ia le la sa tu wailo ilalo tausanga ia ile fulu valu ana ile fitus fulu tausanga tu ele o mafai ona afia ile sulfito na ilalo ia malefitu sultasi na ilunga ia o le vaenga la iti la sulfito na ilalo ia mal au matu o fitu tasi na ilunga ele o mafai ona insure na tato o nanga le ai o te loe tele na fisili nisi ai ala tangata o le o insure ne le fitus fu tausanga o tausanga le o fitu tasi pe mfai ona fa wawina ia o le tali e mafai no inga pole ala va tausanga i lalo mai o le fitus furu pe fitus furu foi anga is furu valu o lai fa wau pele insure na fitu tasi fitu lua e pole ala va le taimi e finanga le fa amuta le insure pe maliu foi ia o nam fai ona fa wawina pe le tulanga la tato o nanga lea ia e fia fo e fa ilo atu le nei taimi ia o fa inga e fai ona nga va ai e fu ala vai lunga o tausanga soifua mo le fataita inga o la vaenga ia se fulu valu ana ile fast food tausanga o la vaenga la iti ia o le la mafai ona insua la to ile au fa inga se fulu afe male lua se fulu afe no na winga o fa inga na fai ona nga va ai e fidi mai ai ia ese fo ila tau e fu ala vai ila fa inga filia ia matausanga fo o tangata le e tausanga mo le tato insure o la vaenga matutua a matatu le fata sia na le fitus full tausanga ia e na o le fulu afe le fai ona nga va ai taimine no na winga a filis fulu afe ai mali ia o la fa inga na fai ona nga va ai mo tato o nanga ia o le nei insure ia e na o tausanga a toa lo na o nga fina ngalo to fa wa le si tausanga ia fai fo ina to tongi le tau le insure ia ma fa wa mo le si tausanga ia to tele ala na tanga to lo fa pe on tausanga mai le insure ia lo fa wa wina pe le tausanga ma le tausanga ona o le manatu fo ia le lo te me o mai le vala au le li ia o la fai ona avelo po pe ma wale nei o na nga so so ni atuai i le maliu ia per tu langa nai fi fa ilo atu fo im fa ilo atu le malo tatu atu no ia o fo la tu langa tau pe mengi ia o lo tau mo fi per taimi nei ma o lo ma fai ona ma to fai se payment plan tung i fa al vai taimi fa le vai aso lua vai aso pe masina ia tau le tatu insure o mai fo tau sanga ala wo uma na to tongi ato le pa lengi mo le na tau sanga ia pe le tulanga na e fa pia to fo tau au nei tai ia fa ilo atu fo ile fa mnyanga ia wa mo ilava ia ele o lava nei sa vali o le tala le la pia insurance i ile mamalu ato le tatu atu no
Ia whaatai mo lewa no. Alo whaatai sau noa le sunga Richardson. Ia tumanatu. O lewa no oli mai wale. Na whaalau loa. E ile taimi te tala tau. Le tātou laina telefoni tātou giveaways po i. Ia i fesili mai le tātou company le Apia Insurance Company. I le malu le tātou tunu. Lua tasi whalua o ma le lua tasi whalua lua wala au mai ai. Ia le la fua tu le sunga save tama. Ia mo le tātou fesili nei tai au. Ia whaatai la vela sunga tōn. Ia o le tātou sili mo nei tai au. O le ale e le age le cap pai ia le tātou funeral cover insurance. Taimi nei. Le ale kako age le wa cap pai le kako funeral cover insurance. Taimi nei. Ia, talo falta tau e lunga leina. Alofa. Ma lol sai foi la fionga. Ia. O le whakasenga le fixful. Fantasia ngat fitus fulu sa Italia tu le sunga Richardson. Ia i lo finngano tama. Ia whaatai sa o le leile. Ia wo tapa fuelu swafa fa mole. Dai foloi se leni. Sai foloi se leni. I le numero ta telefoni fa mole. Ale sikuro rua kasiva le malima. Tasiva le malima fa aftai tele lava le sunga sai foloi. Ia o matoi vala wantu fa aftai vala mai. Ia mo sa ko le fuwa. Ia ma kai. Ia fa aftai. Ia tai lava le fionga. Ia o lewa sauno mai le sunga Richardson wa sa o le tato sili le a sabe tama. Ma do lava le sunga ya seleni. Mo le tatou price la le la sota ia tu tatou ofisa ia i la ofionga ia ona e so mai le tatou ofisa tu tonu i tu fui opa i le fai ona a pliftai lau giveaway po lau fai longa nei tai au a tai a mo le whalongo mai mo mai tatou po kalame nei tai au Hey, sisi tatou giveaway. Vala kuia se giveaway tasia Richard. Tasia tatou giveaway leo le a tuina tu le sunga Richard. Ia, o le lua tasi whanua lua foi. Ma le lua tasi whanua o tatou leina telefoni. Ia whaatai o te lua e whai ngofie lawa le tatou fisili. Ia po o whea o lo o iai le ofisa le Apia Insurance. Ia, o whea o inei upolu e tu wai le ofisa le Apia Insurance wala au mai. Ia, talo falta tau lunga laina. Ia talo. Ma lor sai fo faltua. Ia, o whea tu o tatou ofisa. O tu fui opa. Inga whea tu fui upa. Le mangkolo le kua mera ngā. Manga tolu lei whea. Le ngā ku fui opa le. Ia wai tele. Ia le kua mera ngā malua fu. Le tua me la o ngā malua fou. Ia se itu watu pēr whaamasina po la se tala. Ia whaatai o te leo le sa o le fisili. Ia le sa o. Le sa o tatu. Ia, oi mo le sua fal tawa la au. O a kene. A kenese, oi fal whaahi o a kenese. Tui tupe. Sui tupe fele sa o tawa la au. O pari. O palisi, ia, o tu mai numero na telefoni. O le fitu lima fitu. Fitu wha o rua. Fitu wha o lua. Ia, mai a fo i ona wala au atu le sunga ia sawe tama ma sunga Richard. Ia, e tu solo a whailonga nei tai au. Ia wha. Tai manuia tele leasa. Tēnā fol. Ia. Lea la wasa o ato toa lea lava e pue maua mai. Whaafonga mai ala tātou aturu o ele. O misi lava se mea peo na lua sauno aia sawe tama. Ia, nale toi fi whaapopo atu lava ele au nanga leo insi o maniuma peo whamamai. A whape te whinangalo ia. Le whai awa no tata ofisa e su mai ai whatata noa awa nei whatari whapea o se iol vai a solea se iol masina lea tai pei whera tata o nanga i o ta vale whale o pisinisi vai le loa lava le me tupu ia lai tupu mai ni nā whawhita uli ia po whale velave ia alo mauturi se leni e whai ona sosane mo oi mane a inga Malo whaatai ia o te manatu ia ua tawalunga atu tātou Faatalanoaga ia mal sui fo i o tātou company le Apia Insurance Company le sunga ia savia tama tan liu
ia o le ua tala ma whaamanino ia tūlanga umai pe o na ele au nanga le Apia Insurance Company ia male whaanaunu tainga ia tātou wā ngai umalawa ia ile aso le nei ia male nei wa iaso whaia tātou insure ia el manatu se isi wa popongo le tātou Faatalanoaga ma le company le Apia Insurance ia ile nawa iaso fau le alofa malanga leo le tua anga lele li ilua whaiwa tiu tema luenga le yasa mai se office malu ya manuia fo fa fonga mai le tātou tunu to fa se fa